stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata, RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. BICOL Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. BICOL Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. BICOL Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana, Lin BICOL Connection. BICOL Connection. BICOL Connection. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa
Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, an sa imong familia, Ngo and Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kungunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulian, aking pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Para sa kumpletong serbisyo, pag-abot sa printing asin electronics gadgets asin iba pa, uya ang Backspace Enterprise Large Format Printing. Makukuha sa Alisago Building, San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Ang Backspace Enterprise nag-ofrecer nin mga midasunod na serbisyo arugan: tarpaulin printing, t-shirt printing, invitation card, product label, stickers, print and scan, PVC ID, lamination, e-loading, signal installation, CCTV installation, solar panel as in computer sales and services. Gabus yan sa Backspace Enterprise, Alisago Building, San Francisco, Nabwa, Camarines Sur. Owned and managed by Mr. and Mrs. Robert Lianza. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond. Bangong gumagabloom. Charm Fat Bond. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax.
Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con. Bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con. Bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita
wax and #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax Wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso.